ditaba tša Sepedi tša SABC Thwego tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Reconfiguration means that we are going to be tampering with that leadership. So that's the mandate that we've got, and that's what is going to happen. Mongwaledi pharephare wa ANC Fikile Mbalula o re nepo kgolo ya go beakanya ka leswa ga dikomiti phetiši tša mokgatlo ka KwaZulu-Natal le Gauteng ke go gata ka mošito le botee le mpšhafatšo ya ANC. 16,000 motorists were fined for using their cell phones. 16,000 vehicles were found to be unroadworthy. Palo ya mahu mebileng ya naga e oketšegile go feta sehla sa maikhutšo seo se fetilego ke batho ba 502 bao ba lobilego maphelo dikotsing tša lenyaga. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute Donald Trump o enišitšwe bjalo ka mopresidente wa bo 47 wa naga ya Amerika. Thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le Augustine Letlalo. Bagesho tšeo di etilego pele di re mongwaledi pharephare wa ANC Fikile Mbalula kgauswinyana o tla tsebiša maloko a dikomiti phetiši tša profense ya Gauteng le KwaZulu-Natal ka sephetho sa go di beakanya leswa. ANC e tšere sephetho sa go beakanya leswa boetapele bja diprofense tše pedi go ya ka thulaganyo ya ka gare ga molaotheo wa mokgatlo. Se se hlalosa go tsena gare boetapele bja diprofense tše pedi le gore maloko a mangwe a komiti ya khuduthamaga ya bosetšhaba le bomahlwa a di bona ba tla tlišwa go matlafatša taolo ya mokgatlo. Mbalula o be a tsebiša babegaditaba ka morago ga kopano ya khuduthamaga mafelelong a beke. We did caution that this discussion, among others, was gravitating to interests and polarized, among others, by the mobilization along the lines of 2027. And the National Executive Committee have said, no, that must stop. Mongwaledi pharephare wa ANC Fikile Mbalula o tulotše gore komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC e be ya rogane ka lebaka la maphaga ka gare go lebeletše taba ya Gauteng le ka KwaZulu-Natal. Seo se tla kgabagareng ya ge mokgatlo o theogetše tlase dipoelong tša dikgetho tša bosetšhaba moo mokgatlo o hweditšego phokotšego ya diperesente tše 16 ka KwaZulu-Natal le diperesente tše 34 ka Gauteng. Bobedi boetapele bja diprovince tše bo ya go fetola go lebeletšwe sephetho seo se fihleletšego ke komiti phetiši ya bosetšhaba. Reconfiguration means that we are going to be tampering with that leadership. So that's the mandate that we've got, and that's what is going to happen. So we've got to bring reinforcement into that leadership, and at the same time, probably maintain what you have or not. And that's what is, but it's very clear what needs to happen. Komiti phetiši ya mokgatlo e tla kopana mo bekeng yeo e tlago ka mošupologo go ruma sephetho sa go aga leswa boetapele bja diprovince tšeo ka bobedi. Boetapele bja mokgatlo ga se bja rothiša mmutla madi ge ba kgato ye e ra gore boetapele bja diprovince tšeo bo ya go šollanya goba bjang. Molaotheo wa ANC o bolela gore boetapele bja mokgatlo bo ka fegwa dikgwedi tše 3 goba bja šollanya gomme go a thwala sehlophatšhomo sa nakwana sa province go tšwetša mošomo wa mokgatlo pele. Molato wa monna yo a golegilwego ka molato wa go kata baoki ba babedi bao ba bego ba le mošomong ka tleliniking ya ga Tshwane ka ntlenyana ga Leboakgomo Limpopo o šuthišeditšwe go ya letšatšing la senyane Moranang. Molatofatšwa o tšweletše gannyane pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Polokwane le Hono. Babegaditaba ga se ba dumelelwa go ba gona nakong ya ge a tšwelela pele ga kgorotsheko ka ge maphodisa a sa ya go netefatša boitsebišo bja dihlatse.
maloko a setšhaba a be a tšwile ka makatana mane bontši ke bao ba bego ba na le kholofelo ya go bona molatofatšwa yo a tlaišitšego baoki ka tleliniking ya ga Tshweni. Le ge go le bjalo babegaditaba ba kgopetšwe go se be gona nakong ya ge a tšwelela ka ge dihlatse tše dingwe di sa ya go hlatha molatofatšwa. Molatofatšwa go dumela ebile karolo ya tiragalo ya go garola matswalo ya go katwa ga baoki ba babedi ka la 10 Pherekgong lenyaga. Go begwa a šwahletše tleliniki yeo a itlhamile ka sethunya pele gabe a ke a thopa baoki bao go ba iša sethokgweng sa kgauswi moo a ba katilego gona. Bahlankedi ba re molatofatšwa o pharilwe ka melato ye mebedi ka ge dinyakišišo di sa tšwela pele. Tona ya dinamelwa Barbara Creecy o tsošitše tlhobaelo ka ga koketšego ya mahu a tseleng ka nako ya sehla sa maikhutšo. Palomoka ya batho ba 1,520 ba hlokofetše dikotsing tše 1,234 yeo e lego koketšego ya dipersente tše 5,3 ge go bapetšwa le ngwagola. Dikotsing tše go hlokofetše ba sepela ka dinao bao ba balelwago go dipersente tše 41. Tona o be a bolela nakong ya ge a lokolla pego ya polokego ya tseleng ya sehla sa maikhutšo sa 2024 le 2025. Creecy o re go tlhakile gore baotledi le basepela ka dinao ga ba latele melao ya tsela. Creecy o bolela gore profense ya KwaZulu-Natal, Gauteng le Eastern Cape e begile koketšego ya dikotsi tša ditseleng. 6 provinces reported increases in the number of fatalities, namely KwaZulu-Natal, the Eastern Cape, Free State, Limpopo, Northern Cape, and Northwest. Dikotlo tše di fetago dikete tše šupago di ile tša newa baotledi ba dikoloi gareng ga tše dingwe go balwa bao ba sa apare mapanta a polokego le bao ba šomišago dillathekeng ba otlela. Dikoloi tša go feta dikete tše 60 di hweditšwe di sa swanna go ba tseleng gomme bontši di thupilwe. 23,000 fines were issued to drivers who didn't wear seatbelts. It's a no-brainer to wear a seatbelt. 16,000 motorists were fined for using their cell phones. Profense ya Eastern Cape e begile palo ya godimo ya dikotsi tša mebileng go a latela ya KZN le Free State mola profense ya Gauteng, Western Cape le Mpumalanga dipego di fokitšegile. Gauteng, Western Cape, and Mpumalanga recorded decreases of 76, 23, and 15 fatalities respectively. Creecy o re ge nako ya maikhutšo a paseka a batamela o ipiletše go bašomiši ba tsela go obamela melao ya tsela. Bijana re rile kgoro ya dinamelwa e bega gore go hlokofetše ba 1,520 dikotsing tša maikhutšo a e lego koketšego ya dipersente tše 5,3 ge go bapetšwa le ngwagola gomme ra botšiša gore na tharollo ya sehlogo se e ka ba efe. Letlakaleng la Facebook Nelisiwe o re go fokotša dikotsi tša mebileng baotledi nke ba obamele melao ya ditsela le go hlomphana ba se felelane pelo. Jerida Mokgadi yena o re tharollo ye e ke gore ge baotledi le basepela ka dinao ba ka obamela molao wa tsela ga go ka mokgwa o mongwe. Letlakaleng la X Evelyn Lebepe o re tharollo ke ge baotledi ba ka tlogela go otlela ba nwele madila le go otlela ka mangwalo ao a sego a nnete. Ba sepela ka dinao ba tlogele go taboga gare ga tsela mo go sa swanelago le go sepela bošego ba sa apara diaparo tša go kganya. Sonia Mashapo o re ga re na le maphodisa a go ikemišetša go šomela setšhaba bontši bo tletše ka bomenetša ba rata šunya ba ikhumiša ka šunya. Re sa lamogela
Go phuhlama ga Amerika go fedile ao ke mantšu a mopresidente Donald Trump yo a sa tšwago go bewa setulong sa bopresidente bja Amerika. Trump o tshepišitše go tla tliša mehla e meswa ya katlego nageng ya Amerika morago ga go tsokama setulo semmušo bjalo ka mopresidente wa bo 47. O bušitše a bolela gore o tlo bea naga ya Amerika pele ga tšohle goba naga efe kapa efe lefaseng. Mopresidente Trump o gateletše taba ya lesolo la gagwe la go raka bafaladi bao ba sego molaong ka nageng ya Amerika e le ge a nyaka go kaonafatša maphelo a naga ya gabo. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. Afrika Borwa e leba foramong ya ikonomi ya lefase ya 2025 bjalo ka mopresidente wa G20 gomme go letetšwe gore e bee naga bjalo ka lefelo le le ka goketšago dipeeletšo. Baetapele ba mebušo, mekgatlo ya setšhaba le borakgwebo ba kopane ka Davos, Switzerland bekeng ye bakeng sa World Economic Forum 2025. Mopresidente Cyril Ramaphosa o etelela pele kemedi ya Afrika Borwa lekgala mathomo mo mengwageng ye mentši yeo e bopilwego kudu ke makala a kgwebo le mmušo. Morulaganyi wa ditaba tša ikonomi ka go SABC Tshepo Mongwai o boledišane le tona ya dikgokagano le teknologi ya digitale Solly Malatsi ka Davos. Kopano ya World Economic Forum ka mono Davos go la Switzerland intše kgatlampana mola e le gore baetapele ba mmušo ba go tšwa dinaga tša go fapafapana ba ntše ba kopana ga mmogo le baetapele ba tša dikgwebo e le gona go atlhaatlha tše dingwe tša mathata e le gore a aparetše naga ka bophara gomme go atlhaatlha se gabjale re na le tona ya tša technology le kgokaganyo Solly Malatsi ke a le dumediša bile ke a le amogela ke la mathomo ke a tshepa le e ba mo kopaneng re leboge monyetle le re fang ona ke ka nnete ke la mathomo re ba gona mo World Economic Forum ke monyetla o mogolo kudu go mmušo wa Afrika Borwa le for bokamoso bja ikonomi ya rena gore re be gona mo ka baka la gore ke gona mo e le goreng baetapele ba dinaga tša go fapana-fapana ba mmušong le borakgwebo ke gona mo go tlhakanang gona mo se segolo se e le goreng se ka fase ga agenda ya rena re le baetapele ba mmušo wa Afrika Borwa ke gore re age di-partnership le tšona dikwano le mebušo le dikgwebo tša go fapana-fapana gore Afrika Borwa e ready for di-investment tše e le gore go ba nyaka go dira ge ba godiša dikgwebo tša bona le gore Afrika Borwa ka re tseba gore e na le bodulasetulo bja G20 o e le goreng ke monyetla wa maatla kudu for gore re tšee Afrika le Afrika Borwa re bje mo pele ga dipoledišano tšeo di hwetšago tharabollo ya mathata kudu re lebeletše go technology kudu re lebeletše le gona go climate change le go bontšha gore Afrika Borwa ke engwe ya dinaga tše e le goreng re na le talente le dikarabo tše di ka thušago go tharabolla mathata le menyetla e mentši e le gorego lefase ka goparara di lebane le yone yo mongwe a ka re ga dutše gae a lebeletše poledišano ye a re na e ka ba ke ile kgolaga jwang gore ditona le ba bangwe ba bagolo ba mmušo ba tle mo kopaneng ye na e ka ba e ka kgola jwang badudi ba Afrika Borwa
se se tla gola badudi ba Afrika Borwa ka baka la gore mmušo o wa mokopanela wa ile wa GNU se sengwe sa mananeo a ile gore re kwane ka ona ke lenaneo la gore a re nyakeng di-investment tše e le goreng di ka leka go godiša ikonomi ya rena ka ga re tseba goreng mo mengwageng ye re tswang go yona ikonomi ya rena e be e sa gole ka tsela e re nyakang gore re gole ga yona ka bjalo re mo go tla go botša ba boragwebo ba mo lefaseng ka moka gore Afrika Borwa e ready go amogela di-investments tša bona le gore Afrika Borwa e seemong se se botse gore ka ba lefelo la di-investment tšeo tla gopola gore ga gane bjalo re na le nako e telele ka morago ga sebaka se se telele le goreng le go taba ya motlhagase gona ya energy e secure ke se sengwe se ile gore go di-investors tše dintšhi di be di na le concern ka yona bjalo re kgona go bontšha gore naka rena e ka fase ga pušo e ntshwa e ready for go amogela di-investment tšeo le go bontšha gore menyetla e mengwe ye e le gorego ba ka se hwetše go dinaga tše dingwe e gona go Afrika Borwa ka baka ra gore lefelo la go godiša dikgwebo le lefelo la go dira kgwebo ka ge re nyaka gore tharabolle le bjona bothata bjo re nago le bjona bja tlhokego ya mešomo ko Afrika Borwa ba bangwe fele ba re theko ya data e godimo ke a tseba mengwageng ya go feta le ba ile gore ba le tlhatlhameng ba ba lebeletše gore ba busha ba dira gore theko e be fase na e ka ba lena bjalo ka lefapha la mmušo le bona gore se a fihlelwa ke se sengwe se le gore go bolela nnete re a se amogela gore badudi ba Afrika Borwa ba na le concern ya gore data e godimo ene re le ka go hwetša dikarabo tše e le gore di ka thuša gore di she di-price tša data gore di kgone go rekega go batho ka moka ka baka la gore re dula ka gare ga nako ye e le goreng technology ke yona e laolago maphelo a rena go na le ba e le goreng ba ithuta ka yona technology go sebedišwa di-data le dikgwebo di marketa dikgwebo tša bona tšhomišong ya data so se re ka go se bontšha ke gore re dira ka meloko fela gore re hwetše tsela ye e le gore e tla direla gore di-data di ye fase le gore e godiše industry ye ya borena ya technology ka baka la gore bokamoso bja mešomo go bolela nnete bjo mo industryng yekhwi ya technology ke lebogile kudu nako ya lena ke tona ya tša dikgokaganyo Soli Malatsi a ntša tlhalosa gore ba leka gore ba bone gore theko ya data e a tlase ga bantši ba kopana go bona gore go na le tšhomišano le dinaga tše dingwe go tšwa go nna Tshepo Moae re boela studio re tswela pele baithuti bao ba gakanegilego go tšwa go college ya motheo ya TVET ka Bloemfontein ba re ga ba kgone go amogela dipoelo tša bona ka lebaka la tefelo yeo e letetšwego go tšwa go NSFAS ba bangwe bao ba feditšego dithuto tša bona ga se ba hwetša mangwalo a dithuto tša bona ba re bahlankedi ba college ba fetišeditše tshedimošo e fošagetšego go NSFAS go sa le bjalo ditheo tša dithuto tša godimo tše dingwe di lebane le methaladi e metelele ka ge baithuti ba ka moso ba leka go tsena go dira dikgopelo baithuti bao ba llego bogale collegeng ya motheo ka Bloemfontein ba re ba lebagane le ditlhotlo gareng ga tšona go balwa le go se hwetše dipeelo le methaladi yeo e sa šuthego. The issue of long queues, it's because that some particular students have applied and yet are on waiting lists. The second challenge that I was asked was about issues of NSFAS. On the issues of NSFAS, we have particularly a lot of issues. Ba bangwe ba bao ba phethilego dithuto tša bona ka thekgo ya mašeleng go tšwa go NSFAS ba re ga se ba hlwa ba hwetša dikgerata tša bona. NSFAS didn't pay our tuition fee, reason being a college sent a wrong course code to them. I was supposed to get my certificate, but I'm not getting my certificate because it shows that I owe Motheo TVET College. College e re ke mabaka ao a fapanego ao a emego baithuti ka pele go ingwadiša. Remember, as per NSFAS guidelines, if you are a student, you are funded, and you happen to fail, NSFAS cut those funding. Ka Northern Cape, College ya Northern Cape Urban TVET e botše dikgopelo tša morago ga nako go bao ba nyaka go hwetša sekgoba bao ba lego mo tshepedišong ya go dira dikgopelo ba re ba itukišeleditše go thoma ngwaga o moso wa dithuto. I'm very ready for my academic year. Here applying for a national diploma in tourism. I'm definitely ready for the academic year that lies ahead and I'm quite excited. Bolaodi bja college bo re bošetše bo amogetše dikgopelo tša go feta tše 150 fao 1,200 a šetšego a ingwadišitše.
Our target for registrations, both for new entries and returning students, was 6,500, of which we have already registered 1,200 students successfully. Ka Western Cape, Cape Peninsula University of Technology ya mogetše dikgopelo tša go feta 500,000 efela e na le sekgoba sa baithuti ba 40,000. Go sa le bjalo, motlatšamokhanseleri wa University ya Western Cape moprofesara Robert Balfour o re university e swanela ke go thakgola mananeo ao a nepile go thuša baithuti bao ba hloka go thekgo ya mašeleng. Ka go le lengwe, University ya Cape Town le yona go letetše gore e itemogele ditlhotlho tša baithuti bao ba hloka go thekgo ya mašeleng. Eupša UCT e re e tla be e fa thekgo go ba bangwe ba baithuti bao ba amegilego. About 50% of undergraduate students need financial aid. And we spend about 1.2 billion providing support for students. University ya Stellenbosch e ipileditše go ba kgathatema go akaretšwa dialoga tša yona tša kgale, go thekga le go thakgola diprotšeke tšeo di kgethegilego go thuša baithuti. Yale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e kaonafetše ge e bapetšwa le dolara ya Amerika e šita le pula ya Botswana ntle fela le pound ya Britain le euro. Tšhupane ya theko ya dišere e tieletše. Theko ya dirafia e fokotše ntle fela le ya Gauta. Tša dipapadi, sehlopha sa cricket sa basadi sa Afrika Borwa sa ba ka tlase ga mengwaga e 19 se robile rekoto ge se go boša sa Samoa ka diwikete tše 10 sebjaneng sa lefase sa T20 sa ICC ka Malaysia. Samoa e butše papadi gomme ya ntšhiwa ka mekitimo ye 10 fela e lego palomoka ya tlase kudu historing e kopana phadišanong ye. Afrika Borwa ile ya fihlelela phenyo overeng ya bobedi go fihlelela maemo a Super 6 phadišanong ka morago ga phenyo ya bona ya bobedi ka go latelana. Bagešo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go TTT go sasa. Go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pule Rakgwathe Thobela. Mogedi wa SABC Madumisha go tša boso šomele khono re bona bjalo ga botsena fela kgonagalo tše dibotse tša dipula di kadile ka bogare mena ga bjalo go fihla ka dikarolong tša rona tša ka bohlabela ba ka Afrika Borwa go akaretša ka dikarolong tša ka KwaZulu Natal magašo ga re otlela ka dikarolong tša re otleleng gabotse la ka moswane sa bona gabotse kgonagalo tše dibotse tša dipula di sa kadile gabotse ka bogare mena ga bjalo ka dikarolong tša ka bo North West go tsena bjalo ka bogare mena ga bjalo go fihla ka lebopong la rena la Kapa Bohlabela go fihla bjalo ka dikarolong tša Kapa Bohlabela bjalo go fihla bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu Natal e tla ba tše dibotse ka dikarolong tšeo. Ba tirelo tša boso ba re lemoša gabotse magašo ra re hlokomeleng re ka ba le moya montši ka dikarolong tša ka Kapa Bodikela le Kapa Leboa ka lebopong la ka moswane sa bona gabotse moya montši ta ba gona ka dikarolong tša ka bo Cape Town go fitlhabela ka dikarolong tša ka Boqebega ka bogare mena ga bjalo re bona gabotsena fela pula tša maatla ka dibe di tla ba gona ka dikarolong tšeo ge re otlela a re otleleng gabotse magagešo re ya go kgratša temperature e taba tše dibotse go ma-Afrika Borwa e lla selemo o le ka dikarolong tša ka Gauteng Pretoria le afišala ka moswane kgrata ke masompedi senyane go fitlhabela ka bo Springs go tsenabela ka bo Vereeniging masompedi seswai le afiša ke la selemo la ka moswane a rapareng gabotse ge re ya ka dikarolong tša ka Limpopo province le tlasa gabotse ka dikarolong tše le afiša ka botsaneng ka bophala borwa 32 go fitlhabela ka dikarolong tša ka Bothandong masompedi senyane le bo ntšha gabotsenyana fela le tla afiša e le la selemo go le ka dikarolong tša ka Mpumalanga la ka moswane re bona gabotsenyana fela le afiša ka dikarolong tša ka Middelburg ka bo Carolina le ka bo Emelo le tla fiša gabotsenyana fela ka dikarolong tše e la selemo kgrata e le masompedi seswai re ya gona bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu Natal e tla ba le lebotse go ma-Afrika Borwa e fela re go lebeletše le ka Pietermaritzburg re bona gabotsenyana fela kgrata tša rena tlabe di fodile go tsena bjalo ka toropokgolong ya ka Durban kgrata ke masompedi tshela ka dikarolong tšeo sa go lebale o le ka bo Port Shepstone masompedi 4 ge re ya ka Kapa Bohlabela re boletše ka kgonagalo tše dibotse tša gore mara a tla peša ka go kgetha dibaka ga botsenyana fela ka dikarolong tšeo o le ka Boqone
la ka moswane re bona gabotsena fela go a tonya ka dikarolong tseo o le ka dikarolong tša ka bo East London wena le go ka Makhanda ka dikarolong tseo e tla ba tšeo di fodilego go le ka borwa bodikela ba ka Kapa le tla fiša gabotse ka dikarolong tše re go lebeletše o le ka bo Worcester wena o le go ka bo Hermanus o fitlhabela ka dikarolong tša ka Cape Town le a fišala ka moswane go godimo ka dikarolong tša ka bo Fredendal le ntšhana go moleteng kgrata ke 40 ka moka Kapa Leboa le a fišala ka moswane o le ka bo Kimberley o le ka bo Uppington 30 le a fiša ka bo Carnarvon o tsena belo ka bo Kuruman 30 go le ka Freistata le lona le ka moswane re bona gabotsena fela mara wa pešitše ka go kgetha dibaka le a fiša province ka bophara o le ka bo Bloemfontein ka bo Welkom 33 go tsena belo ka bo Kroonstad ge re ga re tlela gabotsena fela la ka moswane o le ka dikarolong tša ka Northwest le a fiša ka bo Potchefstroom ka bo Klerksdorp go tsena belo ka bo Lichtenburg go godimo ka dikarolong tša ka Mahikeng le a fiša go ma Afrika Borwa ka go kgetha dibaka magešo go tšwa go nna ke re mošate